so continue blog so yan blog shop sampai tahu 6 minit rồi nữa gue chẳng này đi mol mang nai chắc số đâu cầm cas cái đấy guys còn cái sừng tao cũng lại nè tao nó phải đập noak nịnh cơ bà kisah này chứ bông bò rồi bút tỏi cái này cho nó chắc thấy bò rồi bút tỏi cái gì này thằng này ta mình bò tụi bài cái sana bài đó bài mình chơi ơi cái nó áo lông nó cái yang tuh selama sih kan thay jong ko nang pai ke exercise kanya pulul tengah nya hampir kena blog en ro khale enta blog to suk to interest kena ro tam se kanya sila ro blai tak sara jaro to ma happiness ya we ha su was depression kri mana sing to tawan to 15 year dong ka 16 year nai ka hai mana depression ko ri ka suk sini tam ning ke suk to tahu junior suka je percini income banyak nih lama ngat naik force semua mata kharap kau na hera mana tabu sini pena semua hai buruk tu tabu masuk mata kharap kau tong yang dari yang sana yang ini kayak senang na fung na sini yang bora yang sini ada jadi cong se mudah muka muka hai tu ha so cái đấy trong này nó bị khai fung na so guys iko oh mana bong berai ini kayak naruh kena munti nyom ya tuh mudu ya teh gana fung na ini aja muka nanya ji muka astam ya man astanya kota ambor jatuh nabung yang se so guys ke kan teman dong nunggu tong kali ya kasih saya mana sini kepak dah iya aku nhá chẹt sọc cái đi cái nó belum nok na so cái like and subscribe lại đi cái to view này chỉ là vào view rất thast semua orang kirket thang lain nó ra ni video nó khang ta daily vlog hay 2026 xin nó special thế bazak amun net speeding này nói chung này nó vlog nó sẽ thắc so cái nó nàng phun này thấy chúng nó phun nó này mới sang phổ cái thằng cả pulul thằng phun nó lại cho nên là blog ra xin horror stock space mà thằng này ông cái xin sắp video cái mà này tin ta hay cái thế ông mà quality ham này ham ya so ngang nó cái có sẵn ta horror doi horror nó plug horti horror giờ cái trời làm cái nào video cái mà tôi nghĩ có horror giờ làm cái video task cái sinh nhật là cái nó nào phun nó so orang yang blog tak tosan dong ah mungkin sih blog macam ni so mau bayar ini blog and kerjanya so no kom 2 minit dok sangat 3 minit keba gua orang yang blog menuk tadi ya like and subscribe and bye bye oh my